大家平安，jauh-jauh tu suaka jam-jaman nama kajenana sulibat. Sakatu suaka jam-jaman na urita patulina kai nuan semas ima zaituan 新眼光ima zaituan marachi su maraki ima zaituan lusa suratan ima zaituan ita kayang patuta puru katu un makayan lakwa aichoru ta supun ima zaituan masan lima tayao 在这个第5节 Sakaktina semupu tuai chua kai noa cemas naki erce sangaken apakah tuaku pinene ta pa erce tua apakah valu tua papusu libatan daya madu ulan apa alai dia madu tanuaken kuinyaya aku sini pagau-gau tua namaya tutu bai tua zua bina alai yaken tina reputan aken ya madu保乌力爱就开暖什么新的期给嘛在多马拉基书2章第5节，在我的夜里，我曾经答应赐给他们生命平安，这是我所给他们的，目的是要他们尊敬我。在那些日子里，他们的确尊敬我，敬畏我。爱就开暖什么爱就新的普达班都说阿道拉丁那。Puringaringau amina sisiu weitu senjing aya sini pasamalau tanuti saka ai chua kainwa semas ini kata pini barong ini kanu ta sulibatan ini kanu nama sebut saja ai chua ta sikudan saka ai chua ta kakituruan ai chua ta patutsuni na sisiu na semas adalah pasangaran你们要记住圣经里的一切预言都不可以按照自己的意思解释，因为从来没有预言是出于人的意思，而是先知受圣灵的感动，把上帝的信息传达出来的。Sakatitin kiaungitin tua babak aicho圣灵la pusaraditin turi nama kayana nama sebut ana mapauringau ana paulidan爱说家是属不安多开暖吃慢读经解经爱说开暖吃慢hari nama kaya nama san juga nuaja kicau-caban nuaja warung nuaja babak ay kena pasmarau januti nama bulat saka ay cuaca sinupu sisiu radu lakwa kita pasuni nanga maduai asin pasmarau januti tu kumudano 正确读圣经和解释圣经哎呀心里把什么罗讲经萨卡盖努利亚马布拉亲爱的圣灵保惠师帮助我辅导我带领我透过上帝的话进入明白一切的真理塑造我拥有耶稣的生命奉主耶稣的名求阿们拉丁那苏利巴拉丁那Kipaparang tua cemas apa terdekat dengan cemas 我们要保理的比较warung saja pasusuin ayah kena papupi sulit januti nama polat latina nasuli batu saja kena adaban ayah kena pasmarau mali-mali taja pingan 谢谢